थोरम सब यादरी बखाई पुनः पुराज मुक्सम तराम लोग चपगलोन न खुरमजरी औजिंग असि फोंबा हुयेलम पाव पाव चेदगी लोग चपमरोय पाव सिंग मियाम दा पाव दमजरी औजिंग असि की ओइबा मरोय पाव सिंग लेबा वाथोक ओखिबा एयरपोर्ट ड्रग केस सही तराउमदुगी मतुंग दा आर्गुमेंट हियरिंग चथब अंद्रोगी मा कथेल मसुंग थोंगनी संगाखरे मतम सांग लेरप इरांग फुरम सेलगी मरी सोहल सीएम IDP सिंगे चरम मेट कनु सखाव थदत कनु ngasi फावबदा पीरगनी हाइद्राबादी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट शट डाउन तौरगनी होम कमिंग सेरेमनी पांथोखरब मतुंग KCP PWG अमा फारे मियोय अमा सही कुनगी फादोक पीखरे लोनेना कुकिलमेन बसिंग इम्फाल उखरुल लंबी दा सिक्योरिटी की ममांगदा चाना थनवा पोत चै सिंग गाड़ी दगी चिंगथखरे पवा डिसेंट्रलाइज तौदवा मसुंग मैनेजमेंट सोइबदगी मणिपुर की एजुकेशन सिस्टम सोइथरकपनी रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन एस होजि मखाता बा पाव पिजरी लेबा वाथो ओखिबा एयरपोर्ट ड्रग केस सही तराउमदोगी मतुंगदा आर्गुमेंट हियरिंग चथबा होरे CBI की चार्जशीट ता यावबा अपुनबा प्रोसिक्यूशन विनेस साम हेनबगी मनुंगदा मणिपुरानी थोय एग्जामिन तौरे कोविड पेंडेमिक मनुंगदा विनेस खर लेखिद्रे हौजिक हुयेन ब्यूरो दगी लोबिरसी ngasi dagi na sahi taraumdo henbagi mamang da Imphal West District Police ta leramba amasung January 13 lisingani tarahumdoi da Dekan Cargo na Kolkata dagi Imphal Airport tamna puraklo matung numitugi yasanglakpada carton box 7 pick thanna yawba elegant drugsing refifed amadi Robocop tablet na singba pharo matung da muthat khraba special intelligence unit ASIU na phagat kheba drugs sing asigi CBI na investigation chathar pa case ki argument hearing thodok thokraba matung chei daram do helaga chathaba hore yamlaba drugs sing asi pharaga numit adugi numidang da Imphal West District ki reserve line da leiba ASIU ge office ta purki carton box taret pick than na yawrambe elegant drugs sing asi unit asigi office ki kaam da solonduna sil tawraga santri ngak sinduna thamki mathangi numit January 12 singani 13 da carton box taret adu L Gitchandra Koba executive magistrate amagi mamang da hangdoki amasung matam adugi SDPO Imphal amasung police person ama yauki carton box sing adu hangdok lubada carton box amada jarda baba chamaga kun premium packet yankai amasung Robocop tablet lising humfuga mariga samanga yauramki atopa carton box sing hangdok lubada su hariba tablet asigi masing chap manana box mari da yauramki atopa lemoriba box anidana tablet asigi masing lising yankai ga mari chatret amasung respifed tablet lising kungani pan chanipan yauramki hari elegant tablet sing asi yauram madagi amohan sil tawraga masida executive magistrate L Gitchandra matamadugi habildar K Brojen amasung SI E Ajit nasil involved khuyek piduna thamki hari bathawasi carton box taretagi sample gi damak strip ani lokthok matung dani hari yamlaba tablet sing ase singi mai police ta khusin nabadagi police station asina NDNPS A ki session 9A to 25A 29 gi makhada case FIR number 11 close 1 2013 register tawduna lokhatki yamlaba drugs ngasi Imphal Airport gi phagat pagi matang da PS asina case asi lokhallabasu matam madugi Manipur lengang na haijabdagi case asi Central Bureau of Investigation CBI Kolkata na September 19 2013 da paisinduna numit asida case number AC 7S 2013 register tawduna lokhatki CBI na case asi NDNPS A ki session Kungama thoi kungamanga close A kungamapan kunthani thoi amasung IPC section sama kun close B 8208 ngapigani 420468 amasung 506 ki makhada register tawduna lakhot khibani hoji makhata bamroi pausing pijari Androgi ma kathel amasung thongani sanga khre matam sana lerakpa irang na phurma selgi mari sohalle CM sahi ahum lom mayok narakliba Manipur gi thodo wa
थौदोक असिगी मतंग द चीफ मिनिस्टर वाई खेमचान इंग तप्पा हाइबसिना चाखोटपगी युमफम ओइगदबने अमसु मतम सांगना तंगदु लैतारक्तबना फुरमसेली मरी सोक्सिल हनबदा नतना हौरकलिबा मिरोलगी एजुकेशन अमसुंग स्टेटसगी सेमिलोनसु सोक्सिल ले हाइन फुंगदोखरे वाफम मसिंग असि महानान रोड नौना साबा इमा कैथेल इमा मार्केट अमसुंग थोबाल तुरेंगी मथक्ता खुंदोंबम मपा अमसुंग वांखेम सिपाई लेकाइदा साबा थोंग अनि संगाबगी थोरमदा फुंदोखिबनी महाना हाय आइहाकना ngasi andro da lagle basi chief minister oibadagi anirak suba khongchatni khongchat ase andro assembly constituency bu sakhot hanamagi damak laingan lepa phirep ki makha da lakpani haiki andro si manipur gi lemje ningai ni haina sakta laduna man makha ta na hai andro gi mayamna sakhangnaraba mai asina laiba sigi amasung mapandagi research tauba amasung yengba lakpa miyoi singi puning singsili एशिया अंद्रो से ख्वाइदगी लीबा मी तारब मफम अमनी मसिगी पुवारी अमसुंग कल्चर की मसक्सिंग लेजे हारदुना मयाम मसिबु जोखतुना थमना पुनिंग संगदबने हाइकी अंद्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की दमक अचौब चाखो थौरांगी थबकी मनुंग चन्ना इंटर विलेज रोड सिंग सेंगनब लुपा करोड़ 10 सेंक्शन तौरगनी हानसु लौथोकी अंद्रो द म्युनिसिपल काउंसिल की ऑफिस लेतबगी मतांग सुमान लेंगा की मैकेदगी काउंसिल की ऑफिस अमा सानब मथौ ताब थबक सिंग लौखलगनी हाइकी थौरम असिद सरु याखेबा एमएलए टीएस श्याम कुमार कोविड-19 पेंडामिक मरम ओरदुना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की साखो थौरांगी थबक थिनथरे हारिदुना मसिगी मथक्ता मायोक नरगलिबा वाथोक अमसुंग तंबा ngamdaba khudungchadaba singchu yauri masi oiraba phawbada no bolenga lakpadagi tungde ACSC gi साखो थौरांगी थबक सिंग सोइदना पाइखलगलगनि हाबगी थाजबा फुंदोखि थौरंगी मनुंग सन्ना अंद्रोगी तोंगान बा एसोसिएशन यूथ क्लब लोकल ऑर्गेनाइजेशन सिंगना चीफ मिनिस्टर द लंबी थोम फगल हनबिनबा म्युनिसिपल काउंसिल की ऑफिस साबिनबा रिटर्निंग वाल्स चनबीनबा प्राइमरी स्कूल ओजा सिंग अपॉइंटमेंट पीबीनबा याउना कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी अतोप साखोट थौरांगी थबक सिंग पांगथोकपियु हाइदुना मेमोरेंडम सिंग खुसिनकी ngasi thauramda Imphal East की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर एल नेवेदिता प्लानिंग डिपार्टमेंट की सीनियर ऑफिशियल सिंह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मियाम की म्यूज सिंह अमसुंग एसीएससी की यामलबा खुंजा सिंह सरुक याखी आईडीपी सिंह की सरम मेट कनु सखाव थदत कनु ngasi फावबदा पीरगनी हैदराबादी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट शटडाउन तौरगनी हौजि मखा ताबा पाव पीजरी मे ओम लिसिंग अनि कुनगा उमदोदगी मथोंग खंगदबा कुकी सिंगना मितेदि आतनमना ओनसिनदुना तमथिरबो लान सतरपदगी थवाई हिंगना बुइदम लान जनरल तुना रिलीफ कैम्प द चंग फम लौरगलिबा आईडीपी सिंग सान थंगना बुइदम लाइंगाना पिरप सेमफम ककप यारो अमसुंग करिगुमा हयंग जुलाई कुनगा निपाल लिसिंग अनि कुनगा तरुकी नुंथिन फावगी मनुंगदा साक्सेल पीरगनी हाना खंगलक्तरबदि हयंग नुंथिन पुंग तरुक्तगी मतम कक्तबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट द शटडाउन की खोंजंग सक्सिलगनी हाना डिस्ट्रिक्ट असिगी आईडीपी सिंगना लौथोखरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के आईडीपी सिंगदा अतै डिस्ट्रिक्ट लैबा सिंगुमना लैंगाना डायरेक्टर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की खुतांग नोमद मिकोक पारगा पीरकलेबा सेमफमबु कक्थलगनी हाइबा वहाउदगी डिस्ट्रिक्ट असिगी मसिंग यामलबा आईडीपी सिंगना डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस ता थोमजिलक्तुना डीसी पूजा इलांगमंगा माकी ऑफिस सेंबदा वारी सानखरे डीसी उनदना वारी सानरुरबा मतुंगदा आईडीपी सिंग ऑफिस असिगी गेट लैंगाना पिरकप सेमफम कक्थटपा यानिंगदे आईडीपी सिंग मसागी मयुमदा हंजंद्रिबा फावबदी आईडीपी सिंग ओना लैलु हाइबा खोलाउसु लाउखी आईडीपी नुपी अमन पाउमी सिंगदा हाई लैंगाना आईडीपी सिंग सेल कक्लगनी हारिबसी कक्पीगनु था सिगी कुनगनी थोयदम बसगिदमक डीसी की खुतांग मेमोरेंडम अमसु पिसिनक्रे आई बचेरोल अदुगी पाकुम हंगबा लापदे बिष्णुपुर डीसीना वाफम अदु महाना ngamde लाइंगाना लौगदब वारेपने हाइना फोंदोरकले मरम असिना आईडीपी सिंगदा पिरक सेमफम कक्थटपा हाइबसी हौजिक चथोक चसिन फावबा याद्रिबा मतम सिदा सुफम नुपम लैत्रिबा आईडीपी सिंगी सरम मेटपा अमसुंग सखाव थदतपनी मरम असिना लाइंगाना सेल कक्पगी वारेप अदु हयेंग नुंथिन फावबगी मनुंगदा हंदोक्त्रबदी डिस्ट्रिक्ट असिदा टोटल शटडाउन चथनबगी वारेप लौरे खोंजंग असी करिगुम्बा चथरगलबदी इमरजेंसी सर्विस सिंगदी कोमथोकनी हाई आईडीपी नुपा अमनसु लाइंगाना मांगजौना मतम पीदना आईडीपी दा पीखिबा सेमफम कक्थलकपा असी सखाव कक्थलकपनी हाइना यानिंगदबा वाफम सिंग फोंदोखी मियोय अमा सही कुनगी फादोक पीखरे ngasidagiना सही तरुलोंगी ममांग अक्टोबर 13 लिसिंग अनि कुन नुमिदांग वारम पुंग तरुक मखाइरोम तारकपदा सही नौरिबि नुपि मचा अमा इकाय खुमनबा महान बिखिबनी हाइबा नोंपोक सेक माय लीला कामबोंदगी लैमखोंग अपान
Mapan mamang laikai da lerkiba khwarakpam tomba kunganipa na popa case open kauba miyo yama lampen pata leba fast track special court number 2 Manipur na sahi kungi phadok pikre hoji makhata ba maroi pau sing pijari homecoming ceremony pangthokraba matungda KCP PWG ama phare tha sigi kunga mathoi gi nungthinda mantri pukhida leiba IGAR South ki Colonel Biplab Triparthi Training Center Chief Minister Waikham Chan yauna pangthoki homecoming ceremony da KCP PWG gi nupi yauna lalalup asigi makok thongba lusingba amasung kedar nifuga taruk khulai thadokna mausa gi punsida changlakpada tarano pugi thorum pangthokraba matungda lalalup asigi kedar mangarang phare hari Police ki serol amada security force ngarang phara KCP PWG gi active kedar adugi maming Nagamapal Paugai sangbam lekai dagi khosnam nawbai elai suwalen kungamapan koi maglam phen PS na koliba Rims Gate area dagi phawne hari panbe yabdi homecoming ceremony pangthokraba matungda lawlup asigi maikai dagi thormadu semjin sajinba amasung lawlup asibu lana uhonaba chathakiba thawongni haina yaningdaba phongdorkhrabani ngasi suti takhai thagani Lenga ki GAD ki order amada yang kumalampa main stadium da sama kuntra manga suba Duran Cup lisingani kungataru hodopagi match yengba phanana boidamak lenga ki makhada leiba mahisang sing public sector undertaking corporation autonomous body sing hayeng numiyong mamatungdagi suti tangkhai thagani hari kukilam henma sing na Imphal Ukhrul lambi da security ki mamangda chana thangna posai singari dagi chingthakre Nagamisam tarung mamin amasung makhut pullaga phaduna phukraba matungda miyathina hatok lambada senabasing phaduna serak pigadabane hariduna United Naga Council UNC gi miyeng makhada naga phuruk ki miyoi singna lambi kharada economic blockade ki khongjang sangsilapagi mayokte Imphal Ukhrul lambi NH 202 paring da lamyenba kuki nupa amasung nupi sing thoraktuna Imphal dagi Ukhrul amade Ukhrul dagi Imphal tamna chathok chachin tauba gari singda puba ensang napi haira yauna Chana thagnaba polam sing singthaduna munbagi khongjang changsinkre thaudo si matanda pauchi asina phangba report ki matung ina ngasi ayuk pung 10 rom tarakpada Imphal dagi Ukhrul tamna chatkhiba gari sing kuki lamhenba singna counter blockade ki khongjang sangsile hairaduna litar mana ki sangkai chepu area yoksilapada khamlaga gari sing asida purukhiba chana thagnaba polam sing singthaduna munkhibani hari ising phangloi tha sigi kunga mapandagi hoduna irilbung water treatment plan gi maruoiba maintenance work chathagadabana numit humni plan asina konsin mafam singda ising phangloi hari maintenance work asi hek loibaga mausa gumna water supply gi thabak makha chathagani haina PAC digi executive engineer water supply maintenance division number 2 gi cherolamana phongdorakni power decentralized tawdaba amasung management soibadagi Manipur gi education system soitharakpani Retired Additional Director Education S. Hauji Laisungmbam Rajesh tagi lobirasi. Manipur ki education system da marai chaithar tuna yamna sathini mosil laglibasigi khwadagi maru oiba maramdi additional administration da lairiba singna management hairaktaba hairabasu makok thongmasing yanaba honaringai da runna piba mathau pangthoktaba amasung power punamak makok thongbasingna paisinduna arnat left Piba Power Mathak Thoma officer Yava Yaudaba Yahan Dabana Singba Thawongdagi ni haina Manipur School Langaki School Education Director Additional Director Oramadagi Tabaki Potharaba Wahengbam Chandra Kumar na Phongdorakli Pausi Sigi gi ngasigi edition da Manipur Education Service ki officer sing maya satolaga thamlakpa chai tara phaga dore lenga na education system bu singsi sana mafut hona ba honar bra haiba headline gi makha da miyam da report tawkhiba pau aduga mari lainana miyam gi aning ma apa masing khomjil lubada kwa ke thend leiba masa gi yumda unabada wafam asi W Chandra Kumar na phongdorpani India Myanmar gi ngam khai gi sayen aba losin mada Manipur gi khalam khara pithoki batar badi kokomina tumina letholo Asia Pacific region the base to maming leraba sefong the diplomat
राजीव भट्टाचार्य कौब रिपोर्टर अमन थासी तरा तरेत फोंगलप पाव इंडिया की एनडीए लैंगाना इंडिया म्यांमार की मरक्त लेरक्लिब ngangkhai चयनब लोसिनबगी पांदमद मणिपुर की लम खर पिथोखिब याबगी फिवमद लेरे हाइन फोंखरे आर्टिकल असिद यावरिब वाफम सिना चुम्ब ओइदुना थबक ओइना ओंथोरक्लबदी कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी न तुमिना येंगदुना लेथोलो हाइबसी मणिपुर अमदी इंडिया लैंगाना खंगदबनि हाइन कोकोमी की IPR सब कमिटी की कन्वीनर फिजम श्यामचान की चेरोल अमन फोंदोरक्ली चयोल अमगी मनुंगदा आभाग कार्ड साब चाद चाम लोसिनसी MLA कुंजेश्वर अखोगी इथक्ता सेंबीब मपू लेरी माकी मथंगदना मियामनी मरमदुना कमिटमेंट अमग लोइनना थबक पांगथोकमिनसी चयोल अमगी मनुंगदा आभाग कार्ड साबा चाद चाम लोसिनसी इंडिया अमसुंग मणिपुरना लखोलिब खोंतांग मियामगी याइफननबनी मसीद मियाम यावदरगदि कानदे पुन्ना चंगसिननमिनदुना होनसी हाइना पासोगी MLA सापम कुंजगेश्वर केबन फोंदोखरे वाफम असिंग असि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइबा कंस्टिट्यूंसी लेवल कंसल्टेटिव मीटिंग ऑन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की थौरम डिस्ट्रिक्ट असिगी DC मयंगबम राजकुमार अमसुंग पासोगी MLA S कुंजगेश्वर ग लोइनना तेरा सापम लेकायद लेबा MLA की युमदा पांगथोकपद फोंदोखिबनी हौजी मखाताब पाव पिजरी लैंगा की CHC दा OPD टिकेट लुपा चाम लौदुना प्राइवेट हॉस्पिटल गुमना चलाइरमले PUYA पीपल यूनाइटेड यूथ एलायंस PUYA लंदम सिगी तोंगान तोंगान बाना लायंगसंग सिंग हक्थेंगना चलगा यंगसिंदुना लाखिबा खोंचत की मनुंग चन्ना ngasi इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मोइरांग पुरेल कम्युनिटी हॉल सेंटर CHC दा यंगसिलुबा मतमदा नॉर्मल OPD की टिकेट लुपा चाम इमरजेंसी की टिकेट ना लुपा चाम यांखै लोबगी मथक्ता लैंगा की डॉक्टर फाउबा महुत पुदुना प्राइवेट हॉस्पिटल अमगुन चलाइरमले हारे यंगसिन खोंचर असिगा मरी लेनना PUYA की सेक्रेटरी लोंगजम अबोथेन फोंदोरपद हॉस्पिटल सिदा लैंगाना लेफम थोप डॉक्टर मंगा स्टाफ नर्स मंगा की पोस्टिंग पिरमी अदुबो पोस्टिंग पीरिब डॉक्टर मंगा दुगी मनुंग डॉक्टर सूरबला कौबी अमा थबक कारक तबना लैंगा की डॉक्टर नतब अमन महु सिंदुन मथौ तौरमी हारी अमरोंद स्टाफ नर्स की मसिंगसु वाटपन लनाई ओइना नर्स फाउब नेलग सिनरम थेंगनरकी मणिपुर की वाफम अमत्तदा चनदब मवोंद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर असिददी OPD की टिकेट लुपा चामा अमदी OPD की मतम लोरब मतुंगदा अथु अकाई की इमरजेंसी द लापा नाब सिंगिन टिकेट मम लुपा चामा यंकै फाउब लौरम थेंगनरकी हारी मतौ तंबदा अफबा अदु खक लौसिनगदबने MLA रामेश्वर ngasi nahasingna sakhwalaba nungchu leibaki chanabi pusi mahing kaya matau tamnari aikoina afaba khunai amagi chanabi gi matau tam akaiba leti tawbatabu afaba adu khaktamak loksin gadabani haina kasing MLA Rameshwar phungdokre wafam asi kasing wari Punjab palumda leiba kha Manipur college linkat kibagi humpu suba diamond jubilee thoramda athoiba mitung ona saru yaduna mahana phungdokhibani jilo selakpada mapalamgi oiba maroi pau singamuk pijari opposition की खोलाउना चरांगनब थोनबदगी एंटी पेपर लीक बिल खनब ngमखिद्रे पार्लियामेंट चथरिब नोंजु मिफमद सेंट्रल लैंगाना लोकसभा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल लिसिंगनी कुनगतरु एंटी पेपर लीक बिल पुथोरखिबग लोइनना बिल असिगी मतांग हाउस ता खन नैननब होनरपद opposition ओरिबा INDIA की MP सिंह हौखिबा जुलाई कुंदा कोक्रोच जनता पार्टी CJP की खोंगेलोय सिंहबु पुलिस ने तमथीन फुखिबा दुगी मायोक्ता खोलाउ लाउदुना यानिंगदब फोंदोक्तुना लेबदगी बिलसिगी मतांद खन नैनब ngमदना हाउस हयेंग फाउबा एजोन तौखरे खोंजंग मायोंगनबदा AK-47 पाइदुना मुखिबा कांस्टेबल सस्पेंड तौखरे थासी की कुनगमंगा कोक्रोच जनता पार्टी CJP की खोंजंगी सरुगा मोइना बिहार की C1 डिस्ट्रिक्ट महिरोय सिंह एजुकेशन सिस्टम सेमदो आइना खोंजंग संगसेन मद डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट DIU पोस्टिंग ताब पुलिस कांस्टेबल अमने AK-47 राइफल पाइदुना खोंजलोय सिंह गमुना खिबगी अमसुंग खुलाई असिसि नदुना खोंजलोय सिंहबु केन खिबगी वीडियो म वायरल ओइर खरबा मतुंग पुलिस कांस्टेबल असि सस्पेंड तौखिबगा लोइना माकी मथक्ता इंक्वायरी अमा लॉन्च तौरे हाइना C1 की SP पुरान फोंदोखरे खोंजंग चंगसिन जबदा लाठी चार्ज तौफम थोकते
ing tappa mawongda khongjang changchinbada constitution piriba yaba palladuna supreme court na ngasi mafam amada miyamna ing tappa mawongda khongjang changchinbada police na lathi charge tawba haibasi maram chadi amasu khongjang loising natraga police ki maikada sopan yawa haibasi chap manana yengadabani haina phongdokre Chief Justice Surjakant Nalusingba bench aduna khongjang loisingda police na ka henba action lakharpagi matang asi independent oina yingsingadabani amasung police na miyam gi khongjang thengnanabagi uniform protocol ama thangbadabani haiki yanakhiba warol sing lengana thugaire mairoi sing thadoruk trabati khongjang amu hauragani Jantar Mantar numit kunthraga taruni rom changsilkhiba Kokro Janata Party CJP gi khongjang lenga ka yanaba puruktuna losin kharaba matung Delhi Patna amasung Kolkata na singba mafam singda khongjang changsinbada saru yakhiba mahiroi amadi naha kayabu maram chadana police na amuana phajin khre haina party asina phongdor khibaga loina karigma pung kumargi manungda phajin khiba mahiroi sing thadoruk trabadi Kokros gi khongjang amuk ahanna changsilagani haikre ai oramlabade Kokros sing kapthatnaba order piranggadabani BJP lusingba Mohandas Rashtriya Swayam Sevak Sangha RSS ki ideology ngakpigani ideolog amasung Kerala BJP intellectual cell gi hanagi chief TJ Mohandas na Jantar Mantar da handa Kokro Janata Party CJP na akan mai hauki babu usittaba mawongda ngangki baga loina na kariguma mahana lenga ki achauba charge puba misama waram labadi Kokros singbu Jantar Mantar da kapthatnaba oda piranggadabani haina phongdok lubadagi watho oire Genji kaya na yu thaktabadagi yu sungba company sing US dollar billion sanipanga kunthra rom mangle Baby Boomer lising masamapan ni pu tarung ni pu gamari Generation X lising masamapan umpu mga marpu amadi Millennial lising masamapan marpu matoi marpu ga taruk hai na khangnaba tongan ma generation gi miyoi asinna workforce changlakpa matamda top work culture amasung chanabe kaya purakhraba matungda generation Gen Z lising masamapan marfudraga taret lising ani tarani thoi hariba na wariba generation asina haujik work force changlakpa matamda yu thaktabagi chanabi pusilakpana maram oraga malemgi achauba yu sungba company singda US dollar million sanipanga kunthra ro manghale haina Bloomberg ki report amana phongdorakre hauji sanabagi pa Vidyarani na nupi ki kejen yangkai ga nipan gi kanglupta bronze medal lauduna leiba ki mingchat purakre Women's Youth League Final da Nita Football Academy amasung Hopes lamba taunaragani ahanba IYA Trophy Football Tournament lisingani kungataruk haudokre ya school kangkhuna LSK wangoi maithi ba pikre amadi ISSF World Cup ta Isa Singana gold medal lawre FIFA World Cup ki matungda hanbo oina Mbappe na maki wakhallon phongdokre FIFA World Cup lisingani kunga tarukta France na semi final da maithi ba nangkraba matung ahanbo oina team captain Kylian Mbappe na maki pungi oiba penda ba wakhallon phongdorakre siga loina lojare mayamda pijaba ngasi oi maroi pau sing khwai punang pulo silpada amukhanna Rajan Khumuksamna mayambu khurumjari